Voine January ni thum kumsang ni somni panga zirtop ni ania in zavain chibaile vekule Israel lam chanchin thar ngai thamhasa ang Israel be puithlakna mi somsari chuang an thi Israel airstrike chuan Gaza anuaya darkar somni pali chungin mi somsari chuang an thi Gaza kho puilai hol nu Seirat refugee camp pa chena in pakhat chu zan khat chung Israel in abeya mi panga an thi ni in kan thulakna chuan atarlang Gaza government media office ina atarlan in Israel hian darkar somni pali kalta chunga thil swarap thlak tak tak ti tua apua Palestinian enclave huam chunga hian airstrike voisom thum pali aneya civil mi somsari pakhat anthi ti asoi Palestinian human rights group Al-Haq chuan Israel in Gaza ami puite nor chuak zonga thila kalpuina chu Buaina chuana hmuna chengte be ol samna tura ruwa manna ni thu soin humanitarian safe zone tia soite po abeitelani ati United Nations chuan Gaza adam doi in ten be anla tok zuizel cho soisela Israel be na le inrol na hian chin tok nei turin angen ani Israel in Gaza abe pui thlakna hian October ni sari kumsang ni somni pathum matang khan Palestinian mi singli sanga zanga somriat pakhat zet an thitoa mi noi khat sangriat zali somthum pariat chuan hliam antuar to bok Joe Biden a chuan tu nai khan Iran nuclear facility te US in abe theidan tu ruwa manna asoi chuak White House National Security Advisor Jake Sullivan chuan tun nai khan US President kal chuak tur Joe Biden nena tun khatop lama Donald Trump alaglu ani ma a Tehranin nuclear al thuam siam tura ma alani chuan Iran nuclear site te be theina tur option a peni in Axios news site chuan atarlang he presentation hi kar engmozat kalta a khan secret briefing manga kalpuyani ti Axios chuan official chuan antarlang bok Official pakatina tarlan nanin Joe Biden hian thutlukna nunungber asiam loti asoya he meeting hi intelligence tharin ati boilo thu soi thudon na pakhat chuan Joe Biden hian Iranin US President tharin thunei na achan hun ma kar claim tia nuclear al thuam siam turin hun rem changa tan amang mai ngem ti zona ngai to ran chungin a in solving mek ti kan thulak na chuan atarlang Tuna chuan Manipur buaina lam ngai thlak chhun zomang Saibol buaina chungchanga kuki hruai tu tingen na le rot na thute ngai thaila pakhatna kuki dikna chanvo za sak angai kuki mi poite dikna chanvo bulpui fundamental rights chu pomle vontlat angaya kumtam tak chung chu kuki community te hi no chwale en fran annia andu na te chu ngai tha anni boka an o chwa te po hubbe sak anni bok Sarkar le security force ten kan onaw kuki mi te hian anram chunga remna muan na le mani du thlanna nei theina tur dikna an nei ti an pom apoimo hle heian an khwa an chene in le an culture heritage eng angpoa be puithlak na laka humhim theina dikna a huam telani kuki pi le pu te ram thla kalzel te chenaram chu kuki ram ani na nge in za angaya pon lam thil ti theina engmain anrem ti na tel lo chuan an malam hun tora ruat tora ni lo tuna security force da na hian kuki mi puite ma nia ro in relna autonomy ati chetura ni lawa anni na ti botum na om tur ani bok hek lo kan una kuki te hian hebial saibol biala community dangte angbokin hum halle za an phu ani pani na kuki khwa te hi kuki wantlang khotlang thinlung le tharau anni a Manipura remna omthein tura malak na engpo a omani chuan heng khwa te in nga na siam thata tanga malak tran angaya security force te chuan kuki community laka tharum tho na thlen tu Meitei firfiak te manchin bunker le aning kul na ti chha chu anda poimo masak ber bok turani heng aning kul na te hi tuna kan buaina hian ati zwal kai tu berani a Until ti dana hian thu boy siam sak an ngei turani heng poi khoina thlen tu te hi kuki ni lovin Meitei ho nge yan ni a Sarkar le security force te chuan kuki khwa achia na thlen tu Meitei te thona le tharum thona thlen na mun ti bo neutralize te hi an ngai to ma saber turani chuta chau chuan remna le inrem na siam na tura malak na diktak apiang theyang Kuki community be puithlak na rap thlak tak tak kalpui tu Meitei swal si paite chu thia darangaya hei kuki mi puiten be puithlak belzel na laure renga om to lo nan le ralmuang taka annunan man theina na poimo hle ni pathumna
Manipura tharum tho na le ara chwa boina thenga hian kuki community te hian mo an phurlo he boina bulpui ber chu Meitei Paul chen khat tharum tho na kalpui tu te le ram chu sak tum tu Paul te thil ti ania ani hian kuki mi pui te chu mundanga nek chwale ti chhiat vek chu an thil tum ten om berani kuki mi te chuan an ram an chen na in le an chung te chu midang nek chep mi alwin Meitei te anglo takin be na ma chonin an hum him mai ani hetiang din huna hian kuki mi pui te hi atwar tu le poi soilo an ni ti hi sarkarin asia chena poi mo hea he boina chuak wanga mundanga tan chia te nunna chan ta te le chiat na chitin reng te hi Meitei ten kuki khwa te chunga tharum thonan kalpui wangin direct takin alo omani he boina azwa zelna hian kuki community hi mopur tuwa kan pu turani lawa chu ai chuan in beina bultran tu Meitei te chu he boina awanga tharum thona mopur tuwa an pu jok turani tharum thona le remna ti chetu te chu thuboi siam sak ani chawin digna piang thenga atwar tu te shem emo ngoi ti remo ani ro chuan remna le mo na thleng thengai lawang palina CRPF le BSF kuki te ron masalawa kuki biala da ngotai chuan an strategy hi an ngai to anon le angaya be puithlang na kalpui tu chu Meitei te andang chatma saber turani politics le sipai lam puina wang chawa hwai sen satlia Meitei firfiak te hian kuki community te laka be puithlang na diklo tak an kalpui meka he hian khosang sang in le lo le community pumpui ti chia ta huam telbok security force te na an ngai poi mo ngal tur chu heng Meitei firfiak sel te hi noi bo be puithlakin an bangkar te ti chiat ani turania in dona thlenna mun te chu noi bo ni hnuwa chau he biala remna siam na kong dikle do sakbik ne ina kyang theyang kuki mi puite ta na dikna ramle namhum halna thubul nen ein mil miaw wangin he himalak na chiang kwang takle rang taka kalpui tur thil trul takani pangana he boina lo chhuana chu Meitei te thunun na hnuaya om valley atanga boina lo chhuak ania chuta chuan ram thunun tumna le namchung nun na tura ngai twana te chuan boina zung akai chana Meitei community ten diklo taka ram zo an tumna le koki ram chungchanga an historical claim te chu tharum tho na thlen tu ber ani he boina bulpui ber lam chia koki omna huna security force tir lu chiam na mang ringo thian boina chin fel thei ani lo security force te chuan a chin fel thei na boina lo chhuana chu Meitei rama aum ti sia se apoi mo hlea Meitei Valley athil omte political power manga ram in chu na le boina lo chhuana munte ngai to ani chawin chinfel na kim chang tak mu thei ani bokang kuki community te chuan in za tonna ramri in pum khatna le remna zonga omdun theina lam hoya in biak na omjenei tak nei apoi mo le thon soibok security force te chuan neutral peacekeeper anga chiliam puat mai lawa atir lama be tu boina chok chuak tu Meitei ten kuki community chunga tharum thona an thlen wanga thu boi siam sak anni theinan khong chek thokin boruak an en kol tur ni ti in kanuna kuki community swai tu te chuan ngen na le rodna thon tar lang ani Manipur Sarkar in Saibola Central Force ada lu chunjom zelawangin Committee on Tribal Unity ko tu chuan hebial puma hian dakar sompane chung total shutdown ani tur thopuanga January ni ni kumsang ni somni panga tlaidar ni atangin kharna hun tran ania January ni thum kumsang ni somni panga jingdar ni thleng o tura ro manna siamani a hei national highway truwa tiamchin neilawa economic blockade kalpui mek ani kara man ani bok kotu in thu chwa asiama committee chuan saibola tanga central force te chwa tir tura an ngen na chungchanga sarkarin abeng khonsak du lo fo thin wangin an lungoi lo thuan soya kotu in tarlan danin heng sipai te omna boruwa khu hang hian tribal mi puizinga she omna le launa na satak asiama anni tin nun phungna satakina ti buai boka hebiala remna le muana ati chena salhe bok thu chwa chuan saibola central force da lu hi kan mi puite o nam nolna na satakani a remna zonga ngen na le in biak na nei pui turang ngen na voi tam tak omma se Manipur Sarkar chuan omjinei takin ma ala theilo hetianga in ngai saklo na hi toreng thei thil ani lo ti in thu chwa chuan tar lang he total shutdown hian hun rei tak olo ma se lir thei tlan dan zongjong sum don na mun zirna in le saibol bial chunga sarkar office zongjong te angong don ani ma se ni tin mamo phushuk ani theinan healthcare le emergency response angchi service poimo tak tak te ro ngai na thiam an ni ang kotu chuan athil phut ber saibola central force te lak chwa ngal ani theinan te
boina bulpui berte chinfel na turin le hebiala remna rei tak o thei tur alo om thei na tura inbiak na mumal tak nei andu na te chu an soinon le ani thu chwa chuan shutdown le economic blockade chu dodal na thilti ni lovin he shutdown hian Manipur sarkar in ma alak du lo wanga tribal community te lung oilo na thuk tak alantir ani ko tu hian tribal community te dikna za omna le ham thatna humhal atuma dikna chanvo pe kan ni ma chuan kanin sumdon lo ti in thu chwa chuan a soye committee thu chwa chuan kuki mi puite chu anthil tuma lungrual taka ding turina cha a har satna sutkiana ni theinan omjenei taka inbiak na nei turin sarkar angen bok ane India chuan Myanmar ramri kilometer kwa chuang a hung zo to News on Air rina tarlandanin India chuan Myanmar nena an ramri kilometer kwa chuang ze chu fencing a zo to a fence dunga kongpui siam na po tho me kani bok border fencing he Manipur Morea an kalpui me kani Union Home Ministry chuan tu naya report ti chua hetiang hian a soya fence le kongpui kilometer somni pakhat vel siam na hi Nikum February tha Khan Border Road Organization hena hlan ania hemi tan hian na tho me kani ramria hian Myanmar nen kilometer sangkha zaruk somli pathuma thui ramria oma he hian Arunachal Pradesh Nagaland Manipur le Mizoram apal tlangti kan thulak na chuan tarlang Union Home Ministry chuan kilometer sangkha zaruk somli pathuma thui ramri tangin kilometer sangkha zali somsari pania thui ramri enfia na chu zo felani to thu soya Arunachal Pradesh le Manipura Hybrid Surveillance System Pilot Project pani chu sakna tho me kani thu kan thulak na chuan tarlang bok ani Biren Singh ngai dam deal na hi atok lawa aban mai ngai ani National Secretariat of Communist Party of India CPI chuan Manipur Chief Minister N Biren Singh chubang turin an phuta ngai dam deal na asoi chu har satna na satak pomzam mai tu ani ziale hetianga ngai dam deal ri ngot hi atok lo ni in asoi Party Central Office in Thucho Asiama Manipura boina hian ro rel na ati chivek ti atilangani Manipur State Sarkar chuan dan le thupek avon that lo ba ka mi puite ahum him theilawa digna siam sak theibok heklo heian she om tor na le himlo na na sataka thenani ati Chief Minister N Biren Singh ngai dama deal na hi har satna lian thamtak omjenei lawa namnul na mai ni a Manipur State Sarkar hian state chunga mi puite har satna chinfil konga le har satna machon konga anep tak zetani ati bok ngai dam deal mai atok lo Biren Singh hi aban nge ngai ni ti in war takin CPI chuana soibel ane Manipur State Sarkar chuan inrem na siam konga omjenei takin ma ala theilawa community inkara inbiak na siam konga emo boina achwa mek wanga community chunga liam thuk tak ti damna tura malak na mumal tak omlo ti asoibok Manipur Sarkar chuan political party te rin tlak tak tura shwayemo enroll du nai mo alantir du lo ni ti inan soye CPI chuan Manipur mi puite hian Sarkar tha an phuti soin hei Chief Minister N Biren Singh chuan ati chevel vekani Chief Minister ani na ban san se rorel na konga inrin tok na siam that na konga le boina chinfel konga mahun eng tak mi puiten an nei ngei tur thotar lang CPI chuan Prime Minister Narendra Modi an Manipur State atlo lo wangina soisel buka Manipur atlo du lo chunzom zel na le boina sutkyana du lo na hian state mi puite angai saklo zia atilang chiang he BJP sarkar lo cham na hian BJP laka be seina le rinna ati chia zwal tho soibokani Biren Singh hian thole ni Khan State chung namin kara boina chuak kaljela mi zanhi somnga chuang nun na chana le mi sang tam tak chena nei lo tura siam na ngai damadila community zongjong ten hena amma a anti swalte thenghille ngai dama bultan thar turin angerani thuthar thedar tu te komna Biren Singh chuan Manipur huam chunga thil thleng pui tak chungchang soin mitam takin an mangai tak tak te an chana mitam takin an chen ne inan chwa sananga ya poi ka ti hle mai ngai dam dil ka duani ati kumin hun lo omzel tura hian pa ngai takin Manipur borak omle the ka be se tlatani ti ina soibok Biren Singh chuan soi chunzom zelin engthil po thleng se community zongjong te na he hi kangen du kan hun kal to a kan ti swalte ngai dam le theng hila Manipur State ralmuang le hausak na muna hian in ngei taka chen ho na manga nunbul tran thar le turin kangen ani ati eksa thua po sa Biren Singh chuan voina ngai dam ka dil na hian Manipur mi pui mundanga ommek tele chen na nei lote chunga
thinlung taka kator puina atar langa chief minister kani angin thiltheng zongnga khan in ngaidam ton turin le in thengil sak turin ka nge na ni ti in na soibel bok ko tu chuan total shutdown chu dakar somni pali in apo seibel thutlung na siamin committee on tribal unity ko tu chuan total shutdown chu dakar somni pali in apo seibela hei manipur sarkar in kukin namdik na le za omna angai saklo na langsar tak dodal na ni total shutdown january ni tlaidar ni atran tukin january ni thumjing dar ni atop kha thunei tu te hne na tanga chana omtak lo wangin huai sen takin dakar somni pali chungan po seibela extended shutdown hian january ni thum jingdar ni atanga january ni li kumsang ni somni panga jingdar ni thlenga odona ko tu chuan kangpok pi district headquarters sa mipui tamtak punkhom na tor nor huai hot atumboka hei mipui lung oilo na le kuki community ten antum ru ziati lanna na man antum ti an soye he nor huai hot hian saibola central security force do lo na ahwam telbok ko tu in rem na zonga angin non fo chungpo a manipur sarkar ngoi reng na hian nga isak lo na le ti du da na hliam ati thuk zwazel ti ati lang chiang he hei nor huai hot pa ngai ang ani lo ti in ko tu chuan a soya ro rel na dik kan mu na tura be na nia kan mi puite dam kho chwa na tura ni bok kan dik na chanbo ra be sakna kan dodal na ani tel bok ani ti in a soya kan o beng khon ani male kan thil phu ti hlotlin ani ma lo chuan kan chol wang ti in ko tu thu chwa chuan atar lang ko tu chuan tu na saibola anda Meitei Valley atanga Central Force te chu la chuak ngal turin an phut nge thlia anron duty na chu thil tul lo le ril ru ti boy tu mai ni tho soya committee chuan ko ki mi pui zongjong te chu impum khana nei turin angen boka sarkarin angai saklo na chuan an thutluk na ati chak jok don ti asoi bok total shutdown po sei hi dodal na lantir na mai ni lawa kan mi teril runge zia tilang tu ni kan dik na chanwo chu ra be ina ummeka min ngai saklo na wang hian kan ngoi lia mai don lo ti in ko tu thu chwa chuan atar lang Manipur police team chuan nimin ninga ni a khan Bijoypur mathak le kai kakching district atangin Meitei firfiak KCP PWG polami anman firfiak anman hi mayang bam momocha Meitei kumsomli pane upa ania akuta changyan mobile phone pakhat anman bok Meitei firfiak anman hi atu langa da nanga mala turin police station a hlan ani to ti police report chuan atar lang khati zong khatun chumata na kanon ti chwale theiti choni e